Mamu Krumzari, isn't a Manipur Miang Tabe Punampu Ahamtram Oxari, Luna, I couldn't see Kana Zagadro topic Simoruina. Lakodraba Marsi Tang, Marie Musungtani Panda Pangtokaba, face any tone of Pangtok the Mikhalisa, BJP Musung Congress, not about political parties in the Kari role, local Mugi, Todan Karino, the Mokoina, low with the songs, Kalaka, I don't know, having sang Dugi, Kandan, Bit and Zamluzige, Luna, Nasi, I could isn't a Manipur the links in Bill penniless, home see a to that I hacked, Nangana hacked. Tangan links in BC with Dr. M. Naramiam and Kangazaraba, Secretary Sipai Manipur State Council was about Ram Oxley and welcome to Agenda Manipur. Aduga, heck, Maya links in Biba, I know Haitare, Yamna prospect labor, Mapalam like Nitina Hidgala, Badumlava, Rasi the Sangon and the Manipur, home Purkena, Kanbiriba, Idenro like Sombom, Canpena, People Resurgence and Justice Alliance Convener, Idenro Butram Oxley. Welcome to Agenda Manipur. Aduga, Koyaza, I heck. Extreme right links in Bivasina, who was out from Ivoyama, President NCP Manipur Pradesh, NCP, the President or Manupam, Sakrabam Tamda, Hosi, situation of parties, and the Viadina, Asabutawang, Lobiriba, Wazani, Wazawatram Oxley, welcome to Izada Manipur. Was that a Hamaki post common in a Lozigate? Hantaki Matang the BJP, Musum Congress, Kunabalan of Yam Dito, the war, Moin absolute majority Fangada, the man, this man, doing hiding often. Was that Wazaki? Party na kay no role lo di santa kim tang jita. Aniki drama tuishuba Manipur Legislative Assembly ki election na sida. NCP na maroi na lawje gado be thaudang ji koi yamna samna haijarab da. Akoi khaktina di government chemba adugi sakti du di hana ki si da leiroi be koi khangjai adubu akoi ka like minded oinaba party कोई पार्टी मंगा तो पुंजन जरेगा लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट को पार्टी में कोई ची कंस्टिट्यूएंट पार्ट में कोई सी पुंजन जरेगा हारी बे फ्रंट दा सिदे दा कोई याम द्रबदा मरक सिदे दा अमुक तक हपची के एनपीपी ना कोई नेशनल पीपल्स पार्टी सी सो कोई की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्शन अंडरस्टैंडिंग असा के कोई तरुक की पार्टनर दुदी कंस्टिट्यूएंट ओइना यावद्रगसु Hujiki can usually the Moji understanding of the election understanding I know a understanding of the Naraga. La Kaduiva Hanak election is the non BJP, non Congress, I have a team member that which is Changel Lerga, Praja, Singsi, they could offer to Jerry. A quick political party mo in a Lajaraga, I quit like my nation Punjil Lerga, Hujik Lady BJP na, or the center gi Sigi Mogi governance. कोई प्रजा सिंह पेन दबा अरेगी स्टेट ना कांग्रेस ना चाही तरा मंगा पालक पस दे दे अवाब चैथेंग फंगिबा चौकट की मुहूर्त हेन अवाब की चैथेंग फंगिबा सिगी मवोंग असिदे दे कोइना ऑल्टरनेटिव अमा प्रजा ना अनिमक सिदे वोट पिनिंगद्रब मतम असिदे कनादा वोट पिगदगे हाइबगी वहंग जिलाक बकांदा अकोइ लेरिना ने कोई पार्टी मयाम जी लाइक माइंडेड पार्टी में जे कोई ताने जरगा प्रजा सिंह दे तसेंग मसी ऑफर मने अखोई मक्तना इथन थेंगजब ngमद्रगसु पार्टी में मथन थेंगब ngमद्रगसु पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाइक माइंडेड एने कोई हाइजरसे मसिदे दे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 35 पॉइंट्स यावबा अमा लेजै मसीगी मतुंग इन अखोई जी पुंजन बगी सिगी कनोसिदे दे थमजरे हरगा अंडरस्टैंडिंग अमा दा अखोई जी हायंग अनि सी डिफीट तौरगा हाइबदी नन कांग्रेस अमदी नन बीजेपी की टीम दनी कोई कोई जंगल जरिबसे हाइब पार्टी नि से मसी अखोइना डिफीट तौरेगा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट में पोरप ngमगनी प्रजा दे कोई मदुगी गवर्नेंस अफबमा पिजब ngमगनी हाइबे सिदने अखोइना ngasi चंगिन जरिब खोंजिंगजे अदुगा मसी अखोइ सोइदन मगी सु माइ पाक ngमगनी खनजि कइनोइ द पीपल्स दे हुजिक लेरिसे मखोइ सि बीजेपी सि पामद्रे कांग्रेस सि पामद्रे हाइबेगी पोट अमा याम सेंग उरे मसी करिदगी पामद्रिनो अखोइ नेता हाइजन ब्राइबदी हुजिक लेरिब फिबम जिदे दे पेन दे बने थल्लब समस्या क्या नाल समस्या की समस्या ngakta problems ngakta thallaba manipuram oire karma mongda ori center na tarokpa demonetization si ki effect si yam chawba effective oiba effect ama pire ba sidida koi ki praja da awaba aduga loina na se congress na su masjid koi ki national highways di blockade toriba kholiba adagi haje ki election me da new appointment mayam ama thokche leiba sigi mamang da thokiba kaya da su corruption है बिसी करी नो है बिसी प्रजा मयाम द corruption ने लौद्रब चनबी मोइन ओनथोरब कल्चर मोइन ओनथोरब सिगुम बगी स्टेज ददी प्रजा सिंजी हुजी
ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯦꯕꯁꯤ ꯈꯪꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯞ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯐꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦ ꯂꯧꯖꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯏꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯖꯥ ꯄꯤꯄꯜ ꯔꯤꯁꯔꯖꯦꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯃꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯃꯁꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯅꯤ ꯄꯥꯋꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯅꯣ ꯉꯁꯤ ꯄꯔꯖꯥꯅ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯈꯔ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯂꯨꯄꯥ 2,000ꯒ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯆꯠꯄꯤꯒꯤꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ 100ꯒ 50ꯒ 10 ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯐꯖꯩ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯄꯔꯖꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯒ ꯑꯁꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯎꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁט ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯏꯁ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯦꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦ ꯗ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ politics is to unite all men aduna unity ama porakpa akhoi gi ningjen manaraga manung di yaw aphaba potse masi pik targa su chawna hona ba se masi akhoi gi actual struggle ni aduna kana gumba kharana su haiba yawi noina tawri ji yam phai yam summi adubu manipur da di yaroi ne oiroi ne manipur da di lising tara jangini manipur da hom porakpa haiba si manipur sidi krishna na avatar lorga kumaga su ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯖꯤꯖꯁ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯂꯥꯛꯑꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯗꯦꯕꯤꯗꯀ ꯒꯣꯂꯥꯏꯠꯀ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯦꯕꯤꯗꯅ ꯀꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯕꯤꯗꯀ ꯒꯣꯂꯥꯏꯠꯀꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯒ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯊꯨꯝꯒꯥꯏꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗ ꯆꯠꯆꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯣꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯟ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯝꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯔꯒ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯗꯤ डेविड का गोलायत के थेंगनरपदा डेविड ना नाउरीना गोलायत हाथ की बसे माइथी की बसे सुमाइना अखोई जो युम द चंगजरगा मयाम द खुरुमजरगा मयाम की लाइब्रेरी ब थमोय दुदा टच तौननबा ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट अमा अखोइना रिवाइव तौननबा मयाम द हाइजरगा अखोई पैसा येंजदे मणिपुर द अहोम म पुजरके अदुगा मयाम नजु कितंग सगुटपियो हंदकी मतांगजी याम लुबा मतांगनी मणिपुर होंगजे हाइब तारगदी 2017 सिदगी 2017 गी कोई लाइव इलेक्शन सिदगी हौगदबनी हायगा कोई होनबदी सुलेब लेपते अखोइना रिलाय तौजरिसे पोट अनि दनी होनब याम कनबा इमुंग खुदिंगी चंगबा लैकाय अमत कांदबा अनि सुबसिना अखोइगी मियोइबगी मनुंगद लैबा अफबसे मसि चिंघाइननब होनबा अदुना हौजि तामोना हाइबिबदो लिसिंग अनि चपी अमत लैत्रे चवा चपी अमत लैत्रे हाइबसे अखोइगी थांगमैबन केंद्र से आई इसामंगना लेपचरिबा केंद्र से एग्जांपल अमनी अखोइदी नुंतीगी लेपते कैंपेनिंग से युमथोंग खुदिंगी चचै लैकाय खुदिंगी चचै अदुबो अखोइगी लैबिरिबा ओपोनेंट अनिगिदी वर्कर खरा थादोगा दुम लोइसनबिगी फिबमने मसे अखोइना सुम खंजबदा भोट मया सिदा चाइथोरकनी पैसा से लिसिंग अनि चपी इमुंग मनुंग चंगा नो इमुंग मनुंगी लिसिंग मंगा पीगे तरा पीगे भोट थादो हाइबा पोच सोइदना थोला अदबने सिगी थोलगदब पोचिगा अखोइगी लैरिबा स्ट्रेटजी सिगा येंगरपो मतमदा प्रजाना करम पामी लेबाकी फगदब इरमदमगी फगदब पोचे मसि कनानो हाइबगी डिसीजन जे अखोइरोमदा दुम तारकनी हाइबसिगी अखोइ अचेब थाजब लैजै रिस्पोंस याम फजना लैजरी अदुगा अखोइगी अनौबा पार्टी से असेंग तौजबनी अदुना अखोइ सोइदना माइ पाकनी हाइबगी अचौबा आसामसु लैजरगा अखोइ कन्ना लान थेंगनजरी हाय इरेंद्रो याम नुंगाई मपाल लमदा फॉरेन कंट्री दगा लाइक सु तमरु कांदा याम नहा ओइना राजनीति का संग मसा अहमनी
Manipur Rasni sang Tikato, Miamna, Zandrako, Yam sang ni. Ado Idindrugumba, Yamna Asali, but Yamna prospect labor, Naham Ras the Yo was a Kojam, Tin Tagase. Ado Idindro Hanzini Wangdi, Gary no foreign country like Tamakan, so Tamam to Gig and Kandabida, Ras the Young is gay. Tasing Hagadi, a Manipur, Halaksab, Sahi Marie Sujare, Sahitara, US Lajaga, BA, and Mrs. Tokjarapuni. Tasing Hagadi, American Dream, I have say, Harvard University, the Katamba, America, the American Dream and Haini. So, Mayam, Habira, the American Dream say, and it's a hitara laser, because I fulfill Tokjaka, I putting the pain the Mayama Lajakiba. Laiba, Labak, Kogi, Tone, Lajariba, Manipur, Labak, Sida, I ging Namza Katopakara, I Katopakara, Yaujaraga, Kanomdi Tokjake, communities the Kogi, Kanomdi, Apabam the Puzarake. Pashata and Gahai target the Adum America, the Sudum, Laramaga, Tanzan, be I now passing Sudum of the America, the lady. Adu I get Tamoy the thing, a Siboda, a Peshata, Laga, millionaire or a billionaire or have a wakan like day. I in a Pamsabadi, I view a begi punsis that Sahi Cham labor set. Now in English, the Kanoma Katomba, Samaxi, Kanaba Matoromba, Duga, Sahi Chamagi Matunda Queen and see his Irabot, Honoris Mina. So I thought to Nupasi. Nahazi Manas Mina, Kato Miko Haiba Adugumba, Minkitang Lehoba, Adu Pamse, Mayam Giseva Toroga, Humang Taminaba, P Taminaba, E Taminaba, Masai Pamse, Aduna, Haiba Poche, whenever considered Toraga, Punamak Tadok Saraga, I Manipur, the Laksa Giveni, Aduga, politics, hybridity, the saying I experience like Jabsunasa de Sunadagi, Akogi, Manipur's the Halakpasida, Akogi, Yaroi, Oiroi, have a Wakalur, Karalaikiba. Adagi mayamna as Manipur city hongdokpe yam wagani asagi mangal yaudrobani have ahanjing jinasu akhoi group ama lei akhoi ahanjing as yaroi ne nang toido oiroi ne haiba ka sum asagi mangal je sum pictharakpa aduna ai oja oisarame marama aina oja oiraga akhoi chhatra sing da haijabada chhatra sing sida babu kamai haidoino Inkalaiba Nahasing to the Yaroi Oiro and High Targeti, Asagi Mamido, Nahawing the Mutatradi, Kamaito Roga Quaje, Zaurkaduino, Kamaito Roga Que, Akanba, a Papa Tabak Torkoduna, Praza Miam ga Loinana, Asagi Mangalama, Manipur the Apor, Pamsabagi, a Toxer Paniaduga, Akoi Manipur assemblies, Tangwaven the ladies, Aduna, Tangwaven give Praza Miam the Quena Yum the Chachaga Haizeris, Manipur is the home of Poroke, High Targeti. Ishadagi Hogadabani, Ishagi Laikai the Hogadabani, Aduga, Ishagi Kendra, Assembly Hek Tanana Lady Kendra, Tangwaman the Gihorokadabani Aduna, Mayamna, Amtangdi, and the Gimatang Tamoy Shingna, Amtangdi Taushi, Hong Payabagi Chansi, and Wang and Lady Aduna, Bod Yaudrasu, Tangwaban Kendra, the Gi, Smain Tautana, Tamoy Shing, and Lepagomiduna, Gagre, Haimatam, the Shizigi ramifications. Masi Manipur Katanatana Awang Pukilamdam, Punamata, Northeast, Sigi, effect like a doing Amkan Hizer is in Mayamda, Asagi Mangan, the Tado Pigunu, Hanoi wishing to Angang Sida, how I wishing the Yatang Pibu, Asagi E to happy you, Yaro Oiro have a Haigum Si, Kana Yokatse, like Baxi, Nuxina Que, Aduga. Sahi Lishingama Mamdana Leraba, Mapamda, my kid Maru, Kematum, the Dungalapani. Aduna ay no oisaning base mam na layerga su ay podon masam khatong oi su ay oisaning aduna ne ay ngasi naha oisaga su chong thokse reis Irendro real hopi ge habne yam phaje wakhalon sam phaje aduga Irendro na hoja bibida asagi thongme hetre mangana se masimudi pidi ya de bugi concept mo yam phaje duga tasenmak khantki makta Irendro sin ka be ka de Irendro ma thang di soin ka ga du di male kai gino di handak su ka bi ai ko ado poti ke nomdi leire namdi yam thinking si yam phajabam yauri oja jana matang se laksaning se Manipur da mo CPI yam phajaba party ni ideology yam phaje CPI digi atoba dol fung mo sia khoina sum tajabada yaw de makta ama ani ga didum yawi ko sungo hongde party ki principal ideology yam thajaba group adabu ngasi kaigino party ki ideology principal yam na thajaba group sing sidi India da like khata isi kaino paisa pai deb gira adu Manipur context sa CPI na kadai bauda role logane na khambiyoda yes uji Manipur gi leiriba context sida there is really a crisis socio political economic crisis ama
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯁꯦ it is the need of the hour ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯍꯤꯝ ꯃꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛꯂꯤ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯗꯣꯜ ꯃꯉꯥ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕꯨ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯋꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯏꯟ ꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐꯪꯁꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ Thank you, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯁꯣꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯣꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯝꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯍꯨꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯈꯕꯔꯗ ꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯔꯦꯗꯀꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯨꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇ so many calls ꯂꯥꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯅꯕꯨ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯐꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯀꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯁꯦ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏꯕ ꯂꯦꯞ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯞ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯐꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯅꯕꯗꯧꯅ ꯑꯦꯖ ꯏꯐ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯪꯗꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯥꯗꯨ ꯆꯨꯝꯅ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯖꯅꯅꯦꯇꯥ ꯍꯤꯖꯝ ꯏꯔꯥꯕꯣꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯐꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯏꯖꯕ ꯁꯤꯇꯨꯋꯦꯁꯟꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯖꯨꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯑꯅꯩꯕꯅ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯀꯣ ꯑꯔꯨꯕꯅ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯅꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯔꯞट मनी पावर मसल पावर से करप्ट प्रैक्टिसेस सिस्टम से मनुंग यावजे that system itself has prevented our coming अखोई यामना कादबई मरम से ngasi lebe electoral system amanane ngasi lebe system se it's a very defective system APTP kawe first past the post British na thamamba magi legacy ado hujik pok practice so masidi senjau paiba kangbu na adum sason tawjau haiba madugi electoral system amane se khodam moina mi lising kuntra voter le koi kendra mala average the Manipur 30,000 se candidate manga lepe phangnagi bochi yengbiu lising taruk phangage sukari that means 24,000 mi lising kunmari ne yadaba lising taruk khaktani yaba miduna khwaidagi ko majority phangabani haina sigi system se scientifically yengbiu logically yengbiu adu in practice hairiba porasina laiba magi negative aspect mayam si yengkanda this is a very defective system sigi system asi hongdoktaranga sidi prithvi gi leipak marfuga mapanda proportionate electoral system haina hongre si defective oi scientifically yade machine maram waraga samaj sida nakpak tanarkani sen gi power sina mi sing si leigi gani ko achungba tobanga moi asengba pamba kangbu sing se lupki gani bibakanandana hairamba maning hujik leiba samaj gi phattaba mayam se phattaba mina masing henba ngaki wanate afaba thabuk toba miyam ama tandana tumina leithokre kwai maru oibadi we need to motivate
those people achungba pamiba samaj si tangdu leitana mi ka gi marakta nungsina na hingminnagadabani haina khanba miyam asi kauthokpa ma changiye madugi role duneba koi communist party ne lawjeri se madugi role duneba irendro ne lawje gari se I think ma hoji candidate moi jege mayamna I soin haibi rangani kari tongno paisa su paida soi har maram ai punsi thengna garong aktane adubu ai su asa thadokte afaba thabak tawkhine adum ai karai paisa tingdana karakpa ai ipa pomina ahal mana aina mantri mo erep kanda mayam mamangda noma aina yumda chupad ibungo nang vote si chahi khudingi he lepuko paisa su tingdaba si mayam si wa noi madugi matam du la oyena khanbiru na tripura da di kari oi thoi ai khoi gi chana bi sina tripura paisa tingna de candidate gi paisa cha bhog lei hum de how it is possible people jina gyan tara ba tawduri thabuk du gi system am puthora ba mizoram da sunga sidi election paisa yen bi no si young mizo association harol mayam horuktana mizoram da khoi manipur tawri sumain tawdre da na ko paisa yen bi to on gre chakcha hai jana to on gre handak ki election si desu election commission da yang kana hairi sa iya mani election ki code of conduct se fajan implement tono hono da publicity khar kan to biu paisa yen bi yaroi chakcha hai jana bi yaroi hai ban chingba madu gi penalty su pi ba khara to wen kan hai bada handak ki election si haugi be election di khar khenan udra it is possible aduna ai khoi asa thado kumsi achauba awon ba mo purak paise mi ki thamoi olak pa wakhan ol kum tang on be madu khudam du aam admi su taw gre dana delhi da ko bjp ne sason pairak pa han su pairu ba marakta congress na paiba chief minister babu sila dikshit tu kadri ni dana ko sid humbudra leiba assembly ko bharat ki capital aduda election taw pa congress amasung bjp gi paisa watraba shakti watraba haining kai hairaba mi jikta leiba ngamani na ngang na chalubudu aam admi gi chamna punsi achumba tawsi hedana sumchit pairaga sorok sila khoidi aam admi ni ordinary man ni haina campaign tawrubudu aam admi du humbudrai manu du humpu teret kaine ko bjp shakti paire narendra modi na prime minister ahum dahan dawi congress chief minister silag zero chal madudadi ahum bu purakhi basi ai khoina sui yengaroi driver manipur si semba thoroi du lebang ni kana no I don't believe semba thokani madu semna bagi damakta cpi na role ma luxury madudani hantaki left and democratic front haina laiba ldf en laise masi koi myam tana jabe manungda mayam na nungsi bi dana aibu convener nang khar chen bi ko nang na mayam si tasan khomjin ba khara ngamgdong male na maduda sinabi ba party mayam dugi ashadu ngasidi tapna fulfill tawrutana ai koi fransi fajan function to banga me sit yan thona banga me koi lauthok chare loinana ai koi na lepo yog jaga dasu npp do understanding am leina sen approach tawnar pude now we have declared we will go chap manana ngasi prajagi susu ai honda approach tawrak pulai ai thamoi sengna koi thamoi asigi nungsi jabo akhal galoinana ai koi gi thong launa hangdok chari maramdi ma masamana contest to thangwi banda koi gi front ki candidate lete why not I support if they want we will extend our support in some other countries we will go together maramdi leiriba ideology asina aikoi gi wakhalon akoi asha koina mangjeri ba mang afaba thabak tawningi bo wakhal aduna aikoi si soidana punna thabak taw haibagi situation ama thorai the situation demands maramaduna haiba situation asida koi mit to ngambri yangsi we will try our best cpi will do its best to bring such kind of good people together to rule the state to replace the corrupt congress and the communal bjp maramaduni nan bjp nan congress haiba theme amada wakhal manaba dol kaya punjal koi manungda possibly anova entrant prajasu aikoi partner ma soina oirakpa yai habisa in thajab phaw okay yam nungaje manipur gi rajniti itihas da hantak lawriba firep left and democratic front na lawriba firep aduga alternative ma lakani habgi posa masu thambiri aduga election gi reforms india da yam dakar oi habi potsida ko janara yam kanna saruk jabon pani sirida aduga tasing na kanda mi lising kontra le kanda mi lising tare na taruk na ka bdu tasing ma represented na te wo form masu takpi loinen na
lakadu pointi taseno praja ahum lakani hoi inau irendro na habi bugi matam dasu hope sidilei akoi hope kai biya de habu por malai aduna di hantak si India da or Manipur da BJP natra Congress na natra gidi liti habu fumse hantak ki matang jam sabu param choidana lakadu mali aduga lakadu matam dasu taseno ma Dep and Democratic Front amasung atopa party myam singsina asabu role ma lobi kani habi wafumji thamjabu na matang de break malosge izinda Manipur miyang tarbe punam putram oksari ko ngasi khanda je se hantak ki lakadaba mikhal sida BJP amasung Congress da political parties na kari lorok pa yai amasung khoi role kari no habi ki matang da khan nizamni oja boy matam laksage Manipur ta sinama NCP National Party di oire adubu atopa lamda di AI ADMK ka ha kanda Shiv Sena ka ha kanda samaj khogi Samajwadi Party kanda yamna kalle heta ada Manipur da regional parties na oja heta hingbang ngam da heta sondri imam se oja kari na factor mala aduga hataki matang di oja regional party budin te oja masa Congress ka BJP ki jam kalle na hane hataki matang di atopa party sing sigi makhogi sakti se kada bul legi malo तशेंग में दिए कोई दी रीजनल पार्टी दी नते हंगरी ब क्वेश्चन दुमकती है कोई दी नेशनल स्टेटस तले जब पोर्ट हमने अदुबो हंगीरक पगी मतुंगी ना खुम्बा तार बोर्ड दी नेशनल की स्टेटस तले ब पार्टी सिंगसिदे दे कोई की मरोइना कांग्रेस का बीजेपी की अनि सिना रूलिंग ओइबा मतम जिदा मखोई की पार्टी सिना हे योट ना बगी चासिन ना बगी अपिक पार्टी सिंगसिबु हिंगलगा डेमोक्रेसी ने दि हारेगा डेमोक्रेसी की अचुम नियम दुदा चत्तब मखोई की रेजिम दा मखोई की एकना बसी थमनिंग दबगुम मानबगी नेचर मदा रीजनल पार्टी सिंगसे योटना बने रीजनल पार्टी दि लायरदना स्टेट पार्टी रीजनल पार्टी दि लायरना नेशनल स्टेटस द लेरिबा पार्टी बाबु योटना बने रिमे समना हारदा कोई कमरेड नरगी पार्टी सिबाउदा इंद्रजीत गुप्ता की पीरियड कांग्रेस रेजिम दा पुनरिबनी अदेगी कोई की स्पीकर ओबिरंबा इंडिया की ओबिरंबा आई मिंग कनो वरे सी ममिंग दो कोई सोमनाथ चटर्जी मक्सी ओइग्रिबनी ना को पुलिम मतम की अमुक समो कोई मणिपुर की कंटेक्स्ट अमुक गेम यो मणिपुर की कंटेक्स्ट दसु लेब की पार्टी सी कांग्रेस का चटमिनब क्या यावरे अदुबु खुदोंग जाबसे ngसाइगी मेजर पार्टी ओरिबा पार्टनर ने दि हायरगा खुदोंग जाबसि कांग्रेस ना लौरगा खोगी दि लेहोरिबा लेफ्ट पार्टी सिस दि हेन सोगा थमगी मदुगी चाइना दुना ngasi बावदसु ngसाइगी कमरेट ना दि हाइबिगी पोटो अदुनसु फैक्टर अमदि ओएबो आइना हाइजरसिसु फैक्टर अमने ना आइना पुशन जनिंग बेवानी अदुना सिगुम्बा नेशनल पार्टी की स्टेटस लेबा पार्टी CPIM भावबदा योटबंग मिशनदी रीजनल पार्टी ददी करमाय दौना हिंगबंग अमदुइनो हाइबगी पोने मदुना मसा AIDMK गुम्बा ADMK गुम्बा वगदा हन आइदी हनिक जयललिता ने लेखिदबसे माने ngमदबगी पीरियड दुदी चुमनगी अतोप लेना आमने ngमजदबनेबा अदुगी रिकवरी फजन फुल्ली तौदिङै कान्दैदा डिमोनेटाइजेशन की पोर्ट अमा लाक्सिलगा ngसाइगी नरेन कनुसिना मोदी सिने तौरिबा मागी कनोसी पॉलिटिक्स सिने खंगनी दना को एग्जांपल लेबु AIDMK दे इफेक्ट तौरकदो पोसे जयललिता दी उबनिना मशीन हार्ट फेल ओरकबगी पोचक कम ओय मदुन बाउद मासी सीगिबनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मशीन दे कोई नैनबा या खर रूम लेरे खनबियो अदुगी प्रमाणैबु कई ममता बनर्जी से मागी सराधा हाइब कनोसी की चिट फंसी की मतंग दे होय मदुमक सी अफब नत्रग फत्तब इदुना अतोप नकल मोइरगा मरीदी दे लाइब थीम दी असेंबली सॉरी पार्लियामेंट सिदे दी माना आदर रेस्ट्रिक्शन स्ट्राइक दो कोटन तोरी दो मा खंगे बा स्ट्राइक मान तोरी दु करी गिदम ते तोरी नो दु आई वांट मसी पोचे इफेक्ट तोरकदोरे आई पार्टी से इफेक्ट तोरकदोरे नरेंद्र मोदी ने तोरी politically sidei de sana re fg politics ki manung sida di khangna bani na madu mangon da sense to feel to buni na maduri di da defense to ngna bagi da to bune aduna demonetization ki matang di da seng na har do huji maksu masi ki suffer se common people da phangib se masi ki port asi politics da di ongti em yo karai bau de so gade ge do a kaino common people na bau de so lak pai je मको मसीबु रेगुलेट तौरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसिदे द फेल ओरकन बि मचाक तो लागबदगी तौरई नेबसि खंगबसिना पार्लियामेंट करी द योनरिबो वाफम ने
और पार्लियामेंट सिदी द भावद नरेंद्र मोदी वहायम तो हाईगी दे हुजी की डिमोनेटाइजेशन मतम सिदी द पार्लियामेंट फम की सेशन सिदी द मसी की मतंग द मान मयाम सिन लाउरपा अदगी पार्टी अते इते कोई एनसीपी की सु याउकी याउरिबम एनसीपी द नतना हुजी हारिबम ममता बनर्जी की आईटीसी सिसु याउना मकोय दैदी द डिमांड तौरपा मकोय द पार्लियामेंट सिदी द थोगलो डिबेट तौनसी हाइबदा डिबेट तौदना अदुम पार्लियामेंट से लुइबा गाइगी नरेंद्र मोदी दैट मीन्स अचौब पार्टी सिना करमाइन तौरग पार्टी सी मचा सिंजे जोसन गिदगी हाइबे सिदी द सिसि डिमोनेटाइजेशन जो फैक्टर हमने हुजी इलेक्शन स्टेट मंगा की तौरकदोरे मतम दी द लाउथोरपगी मतम सिदी द ऑल ऑफ ए सडन डिमोनेटाइजेशन है माना मधु के आरान बचे हुजी कुप्शन होनबगी होननबैना मकल मकल की मीन्स पंगाई दाइजे बेवाने आई खोइदी मसिदी दाइनिंगिबसे बीजेपी बो खोइ याम कन हुल्लुबगी वादी नते अदु असेंग भाइब तारदी नोमांगाबु थुमेबदी हाइबदी आई लाने खंजे जरे अदे थुमदो पोद थुमे हाबि यारो हाबिनो जाइसे माने माने अदु असेंग बदु हाइब तारगदी मसिदी ईसीआई नै खोइ सुमाइना डिस्कशन तो बुगुम बसिदी दा आइदी पुथो हनिंग दबा नत्रग मची इलेक्शन कोड ऑफ कनेक्ट द काय हाइबी आइ हैना आइना थमजबे वानेबा अदुबो मची नैनबा तारबदी ट्रू टू द टाइम ऑफ द गसे पोचिंग दो मैटर दुगी पोट सिंग दुगी ट्रू टू द टाइम द नैनब तार बोर्डेबा आई हाइजबे परमान जी चारोइद्रा हैना अदु खनबियो नोमांग खाबु कमाइनो कोइ थुमे हाइदोइनो अदु बोर्डी गसे की डिमोनेटाइजेशन हाइबा मसीगी पोट असे तसेंग नादी स्टेट मंगागी इलेक्शन से तौगदोरे हाइबा कानसिदैदा मखोई की पोटी एनी मीन्स तौदना चलमगने मसीगी कनोस अदुगा अतैगी यामना रेस्ट्रिक्शन पिसनबा अदगी यामना अचुम चटप मालनबा अदुगुम पोट अमदा अदुगी मथकता अइना फजन नुंगाइना फमना लेरबा मतुंगदा अतै फमनबगी चांस पीदनबगी पोट अमा मखोई सिदि यावरियन लौजे ओके ओजा चुमे ओजाना हाबि से मीन्स आम सिने हेबनि तसिना कांदा अदो इडेन रोद मुलासनिंग से आम आदमी पार्टी ना बीजेपी अमसुंग कांग्रेस से फजना माइथि पिरमे मसी अनएक्सपेक्टेड नि स्वीप तौगिनी दिल्ली इलेक्शन से याम पावरफुल पार्टी ने अनिमक अदु माइथि पिरमे अदो मणिपुर की कंटेक्स से हमका प्रजा सी आम आदमी पार्टी गुम्बगी मोंग दा हजि फाउ से मीन दे थानद्रि पार्टी अदो इडेन रो की वखलों दा मणिपुर से नो तक नो दे प्रजा ना स्वीप तौकने की आशा से कई दिले करम ग्राउंड कहीं मंगाई मतुंगा अखोइना सरकार पालकनी प्रजा पार्टी ने सरकार मणिपुर इम्फाल सेमकनी है अचेब थाजब लेजे अखोगी बीजेपी का कांग्रेस ने याम सांगना सेंटर मणिपुर की कैपिटल इम्फाल पालक मियाम हाइदोक्तब मियाम लोलग थम्बा तुमिन लेसन पोट मैम लई हाइब पोट मैम से अखोगी प्रजा की कैंडिडेट कारकपदा एमएलए हेक होरकपदा अखोइना इन्वेस्टिगेशन तौजरकनी थिजलकनी हाइब फाइंडिंग्स मैम से अखोइना पब्लिक नॉलेज होना मैम मफम थमजरकनी याम समना हाइबदा अखोगी प्रजा मियाम दा ताकथोक्तब पोट खर लेजे अखोइना ngarang akhoi puthokcha hai tare samna hai bada manipur da petroleum je pik tharan lai akhoi gi survey am toraga akhoi na phangjagi ba pau se report amagi matung na 5 trillion cubic feet of petroleum je akhoi gi lekha sida lai rabne hai ba petroleum je masi gulf country gi lai ba reserve to da gi hel ba po ne ado hai ba petroleum je manipur gi miyam da tamna na कांग्रेस बीजेपी तुमिन कंस्पिरेसी तौरगा लाइसेंसिंग राइट से अखोगी नेदरलैंड की कंपनी जुबिलेंट एनर्जी दा योंथोमे अदुना 30 ऑयल वेल्स सेमगा मणिपुर दगी एक्सप्लोरेशन हौरनी हाइबो पोचे 2010 की नवंबर की तांग 15 दा हाइबो लाइसेंसेस एग्रीमेंट से इनाग्रबने अदुमसे अखोइदा खांगनद्रिसि कइगिनो मणिपुर सरकार ने तुमिन लाइसेंसि कइगिनो अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना कोई मणिपुर प्रजा मियाम दगी अयाबा मा लौद्रिसि कइगिनो हाइबसे मसे अखोइ हंगबम थोकपनि 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स मणिपुर की हाइबो कंपनीज द सिन थोक्रबनेबा मणिपुर की एरिया बाउंड्रीज येंगोरगदी सरुक तरुक थोकपगी सरुक अमसे पिथोक्रबनेबा काबौ वैली पिथोकिबदु कनानो कंगला लौसनगिजे कनानो मणिपुर की ओइना लोकताक प्रोजेक्ट हौजिक तौरगा चाही खुदिंगी करोड़ रेवेन्यू करोड़ लिसिंग तरेट मणिपुर द जीरो ने लाइसे वैनमक दिल्ली दा हाना चलिनी सी मैम से मसे
कांग्रेस के बीजेपी के नेशनल पार्टी में हमसना तौनिंग मत तौरग कुशिरासी तौरगदी मणिपुर की वॉइस जाउजगदी अखोई मणिपुर की डोमेस्टिक इंटरेस्ट है कनमंग अमरोय हाइबदगी अखोई प्रजा मियाम की अपुनब खोलाव अमा सेमजरगा अखोइना प्रजा पार्टी से फॉर्म तौजबनी अखोई की मरका से विसेल ने अदुना अखोई से विसेल ब्लोअर ने सु मयाम थोबिरे अखोइना विसेल ब्लोअर ओइरिसे मणिपुर की इंटरेस्ट की मायोक्ता कांग्रेस नो ओइगे ओयु बीजेपी नो ओइगे ओयु एनी अदर नेशनल पार्टी नो ओइगे ओयु अखोइना प्रजा पार्टी ना मणिपुर की इंटरेस्ट ngangnaba lengdana laigani aduna ina ngasai tamo thamjari do chahi manga gi matungda akoi gi praja party na manipur gi capital akoi sarkar form tawgani haibse akoi gi ache pa thajabani yam ngajai renro taseng badi sarkar si party am sum rule do busi su corruption yam chawn lai aduga government se alternative government sai manga ma khuding pongodi competition ma lakuna chakra pasukole do renro gi habi potu gi taseng ma hona su expect tawje प्रजा सुपान ओबियु अदो अजा अजा मुलाक्सनिंग से CPIC नेशनल पार्टी ने अहोय सेट अमनी द याम चावना कंट्रीब्यूट तौरे अजा करिगिनो CPIC न मणिपुर अखुगी मीडियम फाब थमोय याम सम अदा कादि पोसि कइनो ai sai thamjagre puji ki leiriba electoral system asima khoina vote yam ka ngamdana bai macha oi aduna ne koina electoral reforms ki Karakana change all over the world, having seen the scenario, there is a need for change of the electoral system. Asidani in Cham Tamjagriba. 89 countries of the world city was transformed through this new system, proportionate electoral system. Sigi Porsi Laknabo Honabada, it benefits to everybody. Every political party the Kanaye. हौजिकी कांग्रेस अमसुंग बीजेपी ने पैसा थादर के तौबा मोई सिन्नतना अतै लेरु पार्टी मचा मचा सु दे विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस न्यू सिस्टम मरम मदुना इलेक्टोरल सिस्टम सि होनबगी कन्न होनर पे सिंगि मुंग कम्युनिस्ट मनी बट पार्लियामेंट दि खोइना यामना काजदबा मेजॉरिटी वई यादबा खोइना इन्फ्लुएंस तौबदु योगदबनीना दे डू नॉट टेक इट अप अदु हौजिकी सु फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री हौजिकी हारिबा इलेक्टोरल रिफॉर्म सि तौदबु सु यारोय Masi tauna bo hona badu campaign akoi chathe jari bak man phung upon the change la khamina India ta dioja kayam kuina sangi dong mali masi change yes it will depend on the consciousness of the people huji aina campaign for electoral reforms in India seri edu one of the conveners oijaba already 21 parties have come out supporting this movement madu bharat ki president election si matung da unagani aikoi gi target ti 2019 की पार्लियामेंट की इलेक्शन असिदा some reforms in the line of the proportionate representation sida lakna na bi asado madudni already 21 political parties have come up they have started saying they have supported us and I'm still going ahead sima thamjaraga aina kamenam tang piningi koi inau irendro nahani asadum tawbiyo but don't expect too much sahi mangai manungda प्रजा शासन का पाइनी है विषय मीन नो कनी and it will not be possible it will be possible through only a coalition होजिकी लाई पोसी coalition की ईरानी कोई left and democratic front लाइबा अशिदा अनौबा अशामा तौगना मसीद याउन भोन बन चुंगनी I am advising you this is my sincere advice ओजा मतमदा नकोगी United Front government के मतमदा India that the days are over for a single party rule na hainere me yam suma me matamda adon daksi BJP nung simi adondi koi idin ru nang hai posi su masi su uthopa ya da bro no koi Mahatma Gandhi ji na haibir ba ama lairame first they ignore you then they laugh at you then they fight you then you win haibama koi mayam na noi gi se joker tani aduga yaroi oiroi haibatamda koi na eating thoga yadribok tawni oidribok tawni haiba koina admaina am thamjai koina tawjaning ise vote gatale panate vote karasu kadrasu akoi gi economic program ama koina thamjagani praja party na ai samak yaujana mamang da ai politics ta chang tring da haiba po chai tawjaramani employment generation small scale industry akoi gi laikai da hauji akoi gi inau wangkhem mongolia na chahi ani gi manungda mi kunmanga kunthra थबक पीब ngambagi cottage industry banana chip semaga akoi gi hek lai kai da ai gi hek yumnon nariba sugum ba poje akoi na naharol sing jina ano ba idea puthoga
employment generate tongna ba comparative advantage laiba hiram da illaga innovative idea puthor kuma tamda akoina sawachagani aduga thangwaiban kendra da isamagna mayam thaijari je vote karasu kadrasu naharul singi employment generate tongna ba thabak aina soidana paikat chagani aduga vote karagadi hai ba poche amuhena mai pakna amuhena powerful oina akoi gamjagani thaje aduga pabung na haibi ba mina nokna gani na akoi di hana dagi dum nokna bidana dum laira ba I know. I am not decrying na yam henjina su asa torugano haibani. Maramdi too much expectation that will disappoint you. Nang na hairi potu nangi asagi wani. Hono we bless you, but it will be difficult. Without a mass movement, people ki movement yaudana nangi economic program macha masu khara mai pakpa adutana politics si ahong bu purakani na khalagadi madu it is too much. Now coming to your question, sagi United Front ki wapum kaya lakpadu party matagi rules si leiraroi haina haigi baki wangang mate. Hujik su leiriba BJP gi sason si BJP matomdana sason paiban in lobby bra. It is a coalition. Mana phangi basi voting asigi rate mayam si calculate tawkanda BJP got only 31%. 31% kaktani 69% na mabu yadri ne ba chame mung hum puma pan ne yadri bane ba chame mung kunthra ma thoi kaktani man phangi bose ado because of the present electoral system sit di mana 52% phangi ne ba because of the defect maram de koi di ama yel ga sukari maram da 10% khakta phanga ka ba mi su yauri ba 90% yada ba ko 10% khang system asina defective oibani na sitta masi henje maramaduna hujik lai bese hujikti coalition gi era amani we have to look at, we cannot ignore. Ano mathang lakpo matam the parliament the BJP na mung sason halkine no, it cannot get this much of seat laoy maramaduna coalition front amasung hujiki laiba ano bandarjan collectively chaminna ba bharot ki lediba how many millions of population, how many cultures, different cultures, how many languages, how many ethnic groups. Sida magi aduna ni AIDMK ki wawero, DMK ki wawero, Telugu Desam regional party singsigi darkar hoiba lerisi because of the problems there, history, magi ethnic problems, ko social changes lakpasigi manungda party amatana sweep to yaroya. That respect we have to keep. Regional feelings, the regional requirements. Maya masi khangna coalition lakundu adudani Tripura na mai paisi, adudani Kerala na mai paisi. Mai pa aba changye adugi regional singadu thamagane bogen hajarishi. There is a need Manipur gishu left and democratic front amal lebese masi tangai phade masida wakhal manarba dol sing yaujisnu we welcome it. Taramno okchagani aduga anouba naharol kaya mana afaba thabak tausi masidi soide soire habisi yanaba kaya seriously nainaraga anouba situation ama akhina create to ngamgani aba. That is a political alternative to BJP, alternative to Congress. Corrupt oiba amasum communal oiba politics tagi nathairaga chumna chatpa direction chumna panthung yogadaba lambi adulayaba. That road we have found out maduni prajamyam ngasi thamjarisi. This is a new situation madu CPI na akhak palaitana hona jabagi phol amasung prajamyam ga gyan taminarga ano maduda everybody me right thinking men punamak yes this is our idea, this is our front, this is our property haibu wakalamatang phaumin nanabagi role adu logjage maduni hujik phauda aina thamjarisi. Zamna su yam sing tapi ozaibe ma tasyan kan NCP su national party imni CPI su national party imgi status laiba potni ado za akogi zamna nadi yam mai sing tapi kre CPI na Manipur da karamba alternative pigani karamba asa pigani bi poma NCP do za hantaki elections da NCP na Manipur praja pigda ano ba asa hope se kaino za hojik takbi ba comrade ki photo madudani akoi ngasai like minded abidi da comrade ki party akoi party partner oinari bne alliance hujike akoi friend sidi da akoi si like minded hai grabina hojik comrade na khumbi gi da ko asu controversy leiti like minded hai bi ai sibu kawe ba aduga akoi thamjani ngi di democracy no hujik chana ri akoi gi dia gi posi da ba only by name democracy se tashing na di ba si dictatorship ki pot si hek changnel e dictatorship ki pot che ngasai gi one man dictatorship oi da ba
party dictatorship oiba suppose congress na paire da ngasa igonda hangbi gi bu question da congress na paire ga congress ka tere heta dictatorship ki mong di season ga party dictatorship ai nai ha jirse congress na ta batai party se da jotion ge da mutat ke da aduna ngasa regional party da local party da so leib je koi gi mo ire no gi hoji ki praja ga je kai gum hande ki sidi layu pha da kra thole kare khanbi ro ni ko tham ga pharo du ja thoi da jotion gi du ja asing ba sigu magi yot na bagi moigi yam charging ba yochening ba party dictatorship na ai haji ji sigu bam le ba aduna da sing na madu party si congress na par su bjp na par su akoi khar di ure na ko uri ba pot as di di akoi na khang bi ga da ba di capitalism da ani mak je based away aduna ngasai gi communism gu magi pot di di hing ba wari se people sidi karmai to ge da pije ga pita ga kaino to ga loina ma conscious oina gi stage du india ji di islam area big tharma ma phamni munna dum da proportion nam di yeng ga di manipur no buhena chawka leba hujik bakta da su samna da letrin gi kari gi mayam ma hujik ta modi na to khale po chi bu ai india ji bu chawkat bagi adu gi stage development du yo re bagi khudam la yogda dana ne bo jano no bo innovative moina program ke alo khalai ba khokalai si auna tasik na haiju har democracy ni har ga su ngasai gi party dictatorship oi bai koi sidi da adege muksu mu capitalism sidi based orga chatpa du gumba ruling oi ba aduga loina na amuksu mu ai na hygienic di madu mai poto sum torumni na favoritism nepotism sigi poche yam changhele auna sigumba favoritism nepotism du changgel awga di ngasai gi oi kamre ta takbi gi ba 31% khaktang gi vote na ruling da leire khanbi ro ruling da leire kan du ri da magi missing do madu gi adum favoritism da dum lakpa ta ba aduga rest 70% 71% 29% sumaina le hori bu di ngasai ruling ji yaw da bane ruling da yaw da ba mass party mak na traga so mass people ruling da nga sai 30% 29 to 31 bauchi ruling da legreng khan biro aduga lemo river rest mass leori do si 70 baugi mayali duine madugi 70 people nga sai proportion na government si de pelak da ba makoi gi minority government ni na masana tare na ko people na maso horam ni na adu gi pelak da bes de siguma pen da mayam je machine chaotic ore adu india si de everywhere yam sporadically orga su as a whole yeng bada akoi gi chaotic oi bagi nature si state kudi mukta dum hojik thengari se masi system jina ne system jina hai badi ruling ne akoi ne pairi hen di moina di khanje ba adu bo masi majority dunia government amat natra bane ba khoi india si di hojik lei ba democracy yam nga je ozan tak pi se ko zanra na tak pi budong na election reform si am dakar we samna hab kanda 70% tu na ya da ba government mind pre government na rule trogadi yes nepotism favoritism to have ni maduna apaba lenga sasan lekte have ni adno ko zana na tapi be mutung ni yam thuna india da su election reform se mai pa su oisanu madu matam du suksu su na zana ni party irenbru ki party zagi party myam se soil ni yawone se khangje duga bjp and congress na moina solid logane bi pasan legene poto laksu loi khale yam nunga je ngasi agenda manipura BJP amasung Congress natap atop party kai lem khoi wakhlon kai na Manipur gi kari khalib gi ngasi praja miyam na agenda Manipur gi kuthang da ngasi party sing si ideology concept mayam khak thambi gi damta ngasi panelist ombu amuka na thaga sa phondok sari loina na agenda Manipur gi mathang edition gi phau oina di miyang tabi bu punam ti kanina ban jini